to police. Polis. Thank you. And Terima kasih untuk Jurnalis. polisi. of course, journalists and Tentu Indonesian people who dan orang-orang repost Indonesia. TikToks. Dan yang repost di TikTok. Terima And kasih. I want to say sorry for this life. Mohon maaf untuk bapaknya. Because he stay prisoner because of me. Karena bapaknya di penjara karena Konstantin. Thank you very much. See you again. Pacak juga bahasa Inggris. Kembali. Nah, Thank you so much. Okay.